Zdravo, dobri ljudi! Za danas sam vam pripremila ovaj kompot od smokava i krušaka koji se preporučuje svima koji pate od respiratornog sistema jer smokve umiruju sluzokožu bronhija i olakšavaju iskašljavanje. Zatim bubrega zato što kruške imaju diuretička svojstva što potpomaže stvaranje urina i creva jer kombinacija ove dve vrste voća reguliše rad creva. Smokve su bogate vlaknima pa imaju i laksativno delovanje na naš organizam, što znači da su odlična prevencija kod svih abdominalnih bolesti i raka debelog creva. Plod kruške izuzetno je bogat hranjivim elementima. Verovali ili ne, kruška sadrži sve vitamine koji su neophodni ljudskom organizmu. Za ovaj kompot vam je potrebno 6 krušaka, 7 smokava, 50 g suvog grožđa, 1 štapić cimeta i 1/2 limunove kore. Kruške sam oljuštila i smokve oprala. Voće sam stavila u šerpu, dodajem limunovu koru, cimet i suvo grožđe. Zatim ću preliti vodom i ostavit ću da se krčka sve dok voda ne ispari toliko da postane gusto kao sirup. Kada završite sa kuvanjem, izvadite limunovu koricu i cimet. Poslužite hladno. Ako vam se dopada video, obavezno me pratite, lajkujte i komentarišite. Veliki pozdrav do narednog videa!